James Hashaka orumukuru w'abashubuza harubunagana town council abaside ya Uganda nagira ngo government ya Uganda yigwire hensharo yabunagana ngo abanya-Uganda babene bashubura mu yangari ya DRC bite bintu bicyangire kutambura ahabwe imihondano ryo mu DRC insharezi zikigura mu mwaka 2022 ubwa nyuma yabaye cyaro ya M23 okwigaruza cyanga cya Kivu mu yangari ya DRC nta byinshi twabona yahindutseho ukuyeho abantu at the local level barinjira bakaja mu Kongo bakagura ibishimbo bakagura amasaka abandi bakaja ngo mu masoko yabo mu bitare bwabo bakagura nka Hashaka nagira ngo kushuburo kucokuraho bwa hati kucenisa abantu binji abo kugira ngo bamwe bakaba barireza rone zubaremero kushashura. Now that we have not yet realized these tracker movements and the people, we have not actually realized much. There's no big difference. The difference is still very local and very minimal. But we are hopeful that things will change for the better. Naengera shaba government ya Uganda okureta okutensa hagati ya DRC hamwe n'abekera ba M23 okugira ngo bakayimereza urutaro dera abantu bagarica imirimo yabo nkabutosha. Umuranga n'ukubwira nyine government yes barakoze kugira ngo batwugururire uwo mupaka ariko nkuko twumva there are some systems zikatuvuga nka URA now haro systems zitazatangira gukora immigration house systems zitazatangira gukora even across so your systems zitari gukora nta goods nyine zanyuraho because they cannot be cleared. Ismail Ndayambaje urume yabunagana town council ashoborira ngo motoke za butosha nazo zuri kutwara ibintu mu ngere ya DRC konka nabwite munonga nuko kushaba bahekeramo na government ya DRC ngo bikirize motoke mpango zikurwa mu Uganda zigume zitwara ibyo mu guzu mihangeri. Aho usharinze na offices za URA na migration cyo twifuza no kubona imodoka nini zino heavy trucks zitangiye kunyura hangaha ariko ibyo ngibyo nizera ndashidikanya kubiri ku rwego rwo hejuru. Ndayamajerekero butashimirwa abo kugira ngo motoke enshinizo zuri kwikiriza bwo kucekanisa okurwa mu Uganda kuzumyenga ya DRC bamuha abaturage basimira government abo kwigura ensharo ungubi n'amasuko ngo mbwire butarubwa hare imishuburo yabone basa kwija kutandika gukora kurungi government ya movement ariyo NRM nayo ishaka kureba ukuntu abantu bo hasi igira ukuntu yabayamba nabo baveyo amazima. David Sendi kwa nawa orukuri tajiri ya area bunagana otenziri kugambira ha kamera zitu agizirengo by'umushuburo y'abantu baburijo nibyikirizwa okwambuka bakaza kuguza ubumyangeri ya Kongo gashakwa keta tuzarirwe.